بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mga palangungan ng mga agama Islam, hamahapon ini in maudo na to amo in ikadua din ang mga dusa dakula amo na in qatlu nafs allati harrama Allahu illa bil haqq. Silima gayaon na salasay na to in ipanagna din ang mga dusa dakula amo na in syirik atau kasemakutu fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yayaon amuin tungod sin mamuno kita haginawabaran atau kamanusia habaken kapatod sin agama Islam. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, lumya wa may yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Losin Allah subhanahu wa ta'ala hisiusulong niin mamuno ha mu'min hatuuran niya tiniyatuuran niya patayin niya atau kabunuon niya intay mangud niya bariman fa Allah ta'ala na Losin Allah Ta'ala in tumbas kaniya amo na in narka jahannam aliyadu billah. Narka jahannam khalidan fiha, kakal na si halom sin narka yaun. Tatap siya imana salama-lama niya di na siya makagawa di na api narka jahannam. Wa ghadiba Allahu alayhi, iban kaastulan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala'ana, iban ikatunia la'natun si sinallahu ta'ala. Imana si la'nat ini amuin haram na kato in ulong sinallah subhanahu wa ta'ala. Ini kaupat niya wa'adda lahu azaban azima, tagamahan si sinallahu ta'ala sin siksa dakula. Jadi na sabab yaon mga palangungan na mga agama Islam, bang pandogan sin kita niyo in ayatan ini na wayroon manusia bisampar umin astul sin manusia hatay mangud niya bariman fa Allah Ta'ala na wayroon tuod makaisog amo in mamuno hatay mangud niya Muslim. Sabab upatin niya baita sin Allah Ta'ala diha ini upat kaginis inamo in tiyagama sin Allah Ta'ala kan ikaysa na narka jahannam kakal si halom niya. Ini kedua niya kaastulan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katu niya la'natan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imana niya haram na kaniya in ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaupat niya tagamahan siya sin Allah ta'ala siksa dakula. Demikian biya baita pa sin Allah ta'ala harugain ayatan. Long niya وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. Ayatan ini kedua lonsin Allah Ta'ala amu insila. Di sila magsisyirik fa Allah Ta'ala. Di sila mangayo harugin din Allah subhanahu wa ta'ala. Iban di sila mamuno haginawa baran amo inhiram sin Allah Ta'ala. Malingkan kapatod sin agama Islam. Iban di sila magzina. Nahisi si makahinang sindamikyan na tanto to ipagbak niya apabila mo siya pahadarat sin Allah Ta'ala in dusa dakula iban siksa din Allah subhanahu wa ta'ala.
Insiksa kaniya, yudha'af lahu al-adhab. Lipatan sin Allah Ta'ala, insiksa kaniya hadlo kiyama. Lipatan, ibang kakal na siya, halom sin siksa, amo in kahinaan. Malaikan, bang magtobat siya, ibang mamaritay siya pa Allah Ta'ala, ibang huminang siya sin hinang marayaw, na ampunan siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan siya sin Allah Ta'ala. Hangkan mga palangungan ng mga agama Islam. Bisan pa unin da amo in kalagkuan sindusa na hinang singkitan niyo. Hatar kala in kita niyo magtobat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan kita ni sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar halom sin hadis. O nang bukusog, mabaya siya, magtobat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mataw din dosa na hinang niya. In kalagkuan sin dosa na hinang niya, nakabuno siya kasiyaman tag siyam manusia. In napatay niya habang kang kapatot sin agama Islam. Miyato siya tao amuin abid. In abid ini, mag-ibadat fa Allah Ta'ala sa di siya makaingat sin hukuman sin agama. Kasara-saraan sin agama. Pag pangasubo niya, siya but na indusan niya, nakabuno siya kasiyaman tag siya. Law sinta uyaw abid, way na law niya kaampunan kay mo. Ubos piyate niya, nahinang hanggatos inamo inabuno niya. Pagka nahinang na hanggatos inabuno niya, masi-masira siya, limalawag simbiya din yung kaampun sin Allah Ta'ala kaniya. Miyanto siya harahib ataw kaalin. Pagkadto niya nangasubo siya, in ako inilong niya taulong ni bardusa, sampai siya but ni yung mga dusa na hinang niya, ibang kalagkuan niya amoy nakabuno si hanggatos mano siya. Nalong sinrahib yaon kaniya amon alim yaon. Bisan palong niya indusa mulong niya nakahipulong niya antarasin lupa iban langit. Dihilang ko sin Allah Ta'ala kaampunan malagkuren dito apabila magtobat ka. Nakiugan nito yaon, biya din long ni pagtobat ko. Long na inhula ta ini mataud long nin hinang maasiyat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bali, mig koriha ini, madto ko pahulayad to, inhula yaon, in kamatauran sintao niya to ka majority sintao nag-ibadat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madtukaw pagdatang madto na lamud na ko kanila mag-ibadat fa Allah Ta'ala. Sa rundon timulak into yaw madto pahulayaon. Pagdatang niya hati na timulak na siya biyan, haway pa siya di matang madto pahula na nasakit siya sampai miyatay siya. Hawak to miyatay man siya biyan, kaya doon siya si malaikat amuin, piyangandulan sin Allah Ta'ala sin surga, ibang malaikat piyangandulan na narka. Kawaon sin malaikat sin surga, sabab imano siya yaon nagtatobat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na dihil sinamo malaikat amuin, nagtutunggo sin narka. Sabab lang niya, wala siya nakahinang sininang marayaw. Yan. Na din na sabab yaon, diat sin Allah Ta'ala in Gibril alayhi salatu wassalam, piyasukod ka niya, inhula niya, iban hula kadtuon niya na nakasug siya madto pahula amo inkadto ni handango sa nagbidda na narasya pasurga biyayan na din na sabab na biya din na bang nakapaghinang kausinhinang marayo biyayan hatiyad to amuin nakanyat ko tulos ikhlasi magtobat kano fa Allah Ta'ala na iyang punda sa sin Allah Ta'ala. Amoy tilon sin Allah Ta'ala, illa man taba wa amana wa amila saliha. Malingkan, imano siya, amuin magtatobat siya. Imana sin pagtobat ini, migko din na hinang yaon. Hundungan mo na hinang yaon amuin, criminal fa Allah Ta'ala, madto ka pa hinang amuin karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban pagsusunan mo, may tanahinang mo yato sin nakauna biyayan. Ibang magnet na ko halugay sin kabuhi mo, na di mo nabalikan inhinang yaun. Amuyat din piyagyan, illa man tab, malingkan into magtawat biyayan. Wa amana, iba na mo inamaritaya fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagbanal na pagtuhan niya fa Allah Ta'ala, wa amila amalan saliha, isalta himihinang nasisinhinang marayaw. Na ampunan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in mga mano siya biyadto. Namikyan babayta sin Allah Ta'ala paruhin ayatan niya. Long niya, من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا
بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Tinya dena sebab piaulo sin Allah Ta'ala atau dena demikian na piawagib namo atau ka biotang namo ha sara sinamuin mga Bani Israel sebenarnya to dihisya si manusia amuin makabunuh siya ha ginawabaran hawala niya kebayaran sing ginawabaran atau ka maghinang siya kadarwakahan hababaw sing gumi na indusa makawanya fakaannama qatalan nasa jami'a biasa kaula-ula amuin nakawanya dusa biya piyatay niya ingkatan manusia. Waman ahyan nasa waman ahyaha fakaannama ahyan nasa jami'a. Nahihisya si manusia on manusia kadugalan niya. Hati niya nakanit siya bunuh niya sa pagubos miuga siya fa Allah subhanahu wa ta'ala bali wala niya nabunuh inta uyaun. Hati niya kedihilan niya limaya intaw yaun iban kedihilan niya kamaapan intaw yaun na intaw yung makawan niya pahala fakaan na maahyan na sa jami'a biasa ka ula-ula biyuhin niya ingkatan manusia. Namikyan biyabayta pansin Allah Ta'ala amuin tungod si manusia amuin mamatay siya biyayan. Wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhambin qutilat. Amuin mga babae mga burus. Pagubos biyayan natin niya, inalom sintiyan nila nakaabot na biyayan 4 bulan. Ima na niya on nangyawa niya biyayan, halom sintiyan nila. Pagubos biyayan natin niya, minom sila ubat, ataw ka ipaig nila ang mga doktor biyayan, ataw ka mga panday biyayan, inamuin anak nila net, ipapatay nilang biyayan. Nadlo kiyama, in anak nila niyaon, hapaan sila halawang sinsurga sin Allah Ta'ala, paglabesin ina niya, imbisin ina niya iban ama niya. At tiniharap na pasurga na tumugba imbata yaun paduadurusin ina, magpinting siya ampa umulak siya patuhan niya Rabbul Alamin. Inilaw niya ya Rabbi ya Tuhang kulong inilaw niya amuin maas ko ataw ka ina kulong niya piyataya ko niya hawairu undusa ko na di na sabab yaun na pangayong ko kayo mo ya Tuhang kulong niya in pakadtua siya panarka salama-lama niya narka na siya. Al-iyadu billah. Nabiyatin hal niya mga katawtay mangura na agama Islam. Hangkan di manjari, ha agama Islam na hiyaram sin agama Islam in mag-usal ko sin biya amo indaakan sin mga ruin agama biya mga family planning yaun. Haram inukuman niya agama Islam. Sa sabab, biyara sa kaula-ula amo impyatay mo in anak mo biyayan. Sa gawa bang hadiha agama Islam amon tungod sin amo in amon arrangement tanzim pegyan na makadyari ang tanzimul usra na makadyari yaun ha agama Islam. Adapan in amuin tahdidun nasl na haram inukuman niya ha agama Islam. Demikian biyabayta pan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin hadis amuin na batbat nat no sinakaunayad to long niya igitanibus sab al mubiqat. Hamuk din dito hamuin, pito makalara ka amal ibadat si manusia na katlu nafs allati haram Allah illa bilhaq. Amo in mamunukaw, hay kinawabaran, amo in hiram sin Allah Ta'ala bunun in tawiyaun. Malayin kang kapatot sin agama na di ko tinya wayroon dosa rito. Hamuk usog, di matang siya para sallallahu alaihi wasallam. Inagi niya, long niya, ayu zambin a'zam inda Allah. Uno naman long niya Rasulullah in pinakamalag ko dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin Rasulullah kaniya an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Tinahinangan min Allah ta'ala maitong at tinaisa dua tubihayan. Imana niya mangayo ko fa Allah ta'ala o mas mangayo na ko isab man to pa mo in tampat pagsisirikan mo yan to. Mangayo ko man to pa mga kubor, mga tampat, iban hawno na na amuin pagsisirikan doon na ka mga kahoy, bato, mga malaikat, ataw ka mga nabi, uno-uno na biyayan na din ang mga pinakamalag kudusa amuin nasa lasenato sinamon arba alima bayaun. Ini kadua na nga sumulaw long sinura usog yaon summa ayu mahuli uno palong na sumunulong niya din ha amuin dusa amuin kasyirikan fa Allah Ta'ala.
Nalon si Rasulullah kani ang taqtula waladaka khasyata ayat ama ma'ak. Amo in patayan mo in anak mo, hamabuga kaw, haamo in makaampit atawa ka amo in makakaundoong sarta mo. Nabihani na mo in, iatikat si mga manusia, amo in umusal sila sin family planning yaun. Di pila in katay manguran taday na bangsa muslimin, amo in magad sila hamon aturan sin amo in dukain agama yaun. Amo in magkontrol sin anak sabab banglong sin milikan, banlong niya makaanak kolong niya hapila ataw kamataud, di mo nalong niya kagausang pakaunan. Hangkanin mga hula amon ha milikan yaon, tamaud na turin anak nila dua patubiyan abihayan. Kamatauran dua ubos mag-family planning na sila sabab mabuga sila sin amo hindi nila kagausang pakaunan bihayan. Na di na yaon, di na sabab yaon mga katawtay manguran agama Islam. In agama na to agama Islam, na hiram niya in amuin magkontrol ko sin anak yaon. In kabayaan sin agama, makaanak ko si mataud biyayan. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ipanguntis ko adlo kiyama, ipanguntis na ummat niya, hisyo imataw din umma, din na mga kanabi-nabihan biyayan. Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukathir bikumul umama yawmal qiyamah law sallallahu. Pag-asawa ka mga babae mo mga anak mataud biyayan. Sabab ipanguntis ta kamulon sallallahu ha mga umma ha adlo kiyama. Imana niya in Rasul sallallahu in kabayaan niya siya in pinakamataud din umma niya atawa ka taon niya ha adlo kiyama. Na din sabab yaun na di kita makakuan sabab in rizki sintep manusia na narasim manusia biyan. Di na mga malagudusa amuin patayan min anak mo karna long mo di mo kagawsan pakaunan sila. Pansin Allah Ta'ala taqtulu awladakum khasyata imlakin nahnu narzukuhum wa iyyakum. Ayaw ni Rasul Allah Ta'ala pataya. Yung mga anak niyo karna mabuga kamo sindi niyo kagawsan pakaunan. Sabab lon sin Allah Ta'ala kami magpapakaon kanila ibang kamulon sin Allah Ta'ala. Nanila sabab yaun mga palangungan na mo agama Islam uno pa ni da'wa tabiyayan. Hati niya tip ipanganak narani in rizki niya tip manusia on siya sulat kaniya doon hagar kandungan sin ina haupat bulan in umur ni hatian sin ina siya sulat na in taon sin rizki si manusia biyayan. Mahuli lang sinusugyaon, summa ay, uno pa lang niya, indusa lang niya, pinakamalagkulong niya dusa, fa Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sinusalam kaniya, antuzaniya halilata jarik. Amuin, ipagzina mo, in anak sin pangdegbay mo biyayan. Pangdegbay mo biyayan. On mga hadis, mga syawahid sin biyayan, makapagzinakaw, haamuin anak simpang daigbay mo biyayan hangka tao babae na biyara nagzina ko sin hampu amuin malawak din kay mo biyayan. Matawad pa hadis manunjuk kisim biyayan din ang mga dakula dosa biyayan. Na din na sabab yaon pia panog sin Allah Ta'ala in ayatan amuin nabasa nato kayna no sin Allah Ta'ala والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Biya panog sin Allah Ta'ala in sila amo hindi sila mga yurugay ni Allah Ta'ala. Di sila magtuhan na rugay ni Allah Ta'ala. Tupot Allah Ta'ala yung pagtuhanon nila. Iban di sila mamuno ang mga manusia pagkahin nila. Bisan paunin astol nila biyayan. Iban di sila magzina biyayan. Na sila yung mga manusia amo in kalasahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sin Rasul Sallam. Izal taqal muslimani bisayfihima falqatil wal maqtulu finnar. Qila ya Rasulullah, hadha al-qatil فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila long niya magbakin dua muslim sinsalta nagdara sila sin pedang nila atau kaarmas nilang karwa ngayan in namuno iban nabuno halom narka sila halom narka long sin sallam lalong sin mga sahaba, ya Rasulullah, o kinalong na innamuno, halom narka, biadin dalong na in tawa mo innabuno yaun. Long niya in, sibo-sibo rasya lalong niya karwa,
amo in nabuno yaon, nagnaniat da isab siya, bang kakitan niya in nakabuno kaniya yaon, tanto tudbunon niya, sa kiaunahan sa siya. Imana sibo-sibo sila taganiat, amo imamuno sila, haamo in pagkahinataw katay mangud ni biyan. Naangkan alom sinarka sila. Long Imam Abu Sulaiman rahimahullah. هذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يقتتلان على تأويل إنما على عداوة بينهما وعصبية. Hatinya in daw dua tao yaon nagkukontra sila. Nagkukontra sila karena sinamuin dunya. Biyan. Karena nag-agaw sin dunya. Ataw ka nag-agaw silang sinamuin kawasa biyan. Ataw ka uno-uno na biyan din na mo pakaragyaan dunya biyan. Bakang karena Allah Ta'ala hangkan nagbuno sila. Na apabila magbak imano siya Muslim, sibo-sibo Muslim, ha magbuno sila, ha karna sin dunya, ataw ka karna sinamong pag-agaw sin kawasa, ataw ka pangalta na sibo-sibo sila halong sin narka, gihannam aliyado billah. Na subay, mga katawtay mangura na agama Islam, ha, amuin, umanibtod kita si mga pakaragyaan ini, subay palagpunta in sabar tabiayan, bang kamugdang katin uno-uno pakaragyaan, na mo hindi kita makaniat, amo imamuno hatay mangudta Muslim biyayan, subay amuin lawaganta biyadinin amuin kabalik sin relation at tawag ka amuin parsumpatan amuin hangan sin pagkasila sa agama sin Allah Ta'ala. Adapan imano siya amuin namuno siya ha mga taong mga kriminal biyayan, namuno siya ha amuin siyon siya sinta o mangi biyayan, pag-ubos nagdepensya ginawa baran niya biyayan. At tawag ka, agaw ni na tawag ka pangalta niya. Ubos, nagdepense biyayan. Imato siya biyayan. At tawag ka, nagdepense haali niya na pabila mapatay siya roon na bakan siya lamo din na hadis yaon halam sin surga siya. Ueroon niyat ni mamuno mga tao yan. Sa simot may mga tao roon kaniya, nagdepense sin ginawa paran niya, iban nagdepense sin alta niya, iban nagdepensa mga anak asawa niya na pabila mapatay siya doon, halom surga siya, shahid siya, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na din na sabab yaon, mga palangungan na mga agama Islam. Amo imano siya mamuno, hataw mga kriminal fa Allah Ta'ala, biya mga oldapar, mga tao mga mamumuno biyayan, na way lamod niya dihat to hadis yato. Yan. Hindi ba mapatay siya dito, namuno siya mga tawa mong kriminal, fa Allah Ta'ala na halom surga siya, bakan siya halom narka yan. Demikian hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long niya la targi'u ba'di kufaran, yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Asal, pihali kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hapuas ko lang sinasalam, ayaw ka mulong niya magbalik pahaamuin kakahinang si mga tao, nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imana, puasing kamatay ko ini, ayaw ka mo huminang, sing kakahinang sin sila, amuin nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unihinang nila, yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Hati niya, hinangan niyo, amuin, hati niya bunun niyo, intay mangud niyo biya, bunun sinhantunga, inhantunga biyayan, habag kang kapatot sin agama Islam. Inyan hinang yaon, dahil nakakahinang si mga tao, amuin nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan na din sinasalam lang niya, la yazalu la'abdu fi fusha min dini, ma lam yusiddam man haraman. Tinya masi-masiin mano siya, yaon si halom si likusan sin agama niya. Apabila imano siya yaon, wala siya nakaasag, hadugo, amuin haram asagan ng dugo yaon. Hadis ni Rasulullah, awalu ma yuqda bayna an-nas yawm al-qiyamah, in panagnaalong niya hukuman. Haadlo kiyama ha mga mano siya antara si mano siya na fiddima, amuin dugo na asag mo biyan, de natay mangud mo Muslim. Dugo biyan. Demikian hadis ng salaway, laqatlu mu'minin a'adhamu inda Allah min zawali dunya. Amuin, mamuno ko hapagkahi mo mu'min, bar iman fa Allah Ta'ala. Biyan. Makanyat ko mamuno ha mu'min, bar iman fa Allah Ta'ala, na
indusa na kawa mo yaun, a'adam labi dakula pa hadarat sin Allah Ta'ala, dahin sin amo in igan mo dunya. Hati ni amo in, kuan. Yan ang mga upamahan sa zayaun. Namikyan lang sinasalam. Al-kabair im mga malagkudusa, al-ishraku billah. Amo in sa kutufa Allah Ta'ala. Ini kedua niya, katlu nafs. Amo in mamuno ko ginawa baransin pagkahi mo bariman, habakan dusa, atawa ka bakan kapatot sin agama Islam. Ini katuna, yaminul gamus. Amo in sumapa ko sin kiyabunalang kaw. Sumapa ko sin kiyabunalang ko biyayan. Na, din ang mga lakula dusa biyayan. Na din sa mapiyaon mga palangungan na mga agama Islam, impanagnaan, amo in nakaasag hadugo, din ha amo imbang sa manusia, amo na in anak sin Adam alayhi salatu wassalam, amo in duwam magtay mangud, amo imbyono sinambuk intay mangud na biyayan. Na din na sa mapiyaon, din ang mga kriminal dito am dusa fa Allah Ta'ala. Amo palong ta imbununta na amo in bariman pagkahita barima. Walau punin mamuno kita ha kafir yaun. Apabila in kafir yaun, hati niya muahad. Hati niya muahid siya biyayan. Imana niya, hati niya long ta kafir biyayan. Nakasud siya mong pahulasin Islam. Sa ontay mangud ni Muslim gimarantor kaniya. Long ni agad na ko kakulong ni wero long ni makauno kay mulong ni. Akulong ni garantor kay mo biyayan. Na pagumusa tiniya bununta intaw yaun. Among gyagarantor sintay mangud ta bisan pa Yahudi siya ataw ka Nasrani siya. Tinimyagad siya mong patay mangud ta Muslim, hakar na gyagarantor siya bihayan, ang pabilar bununta siya, nalon sinusala, lam yurih raihatal jannah, wa inna raihataha latugyadu min masir 40 ama. Bisan hamot sin surga di takhamutan katotay manguran agama Islam. Ang painamot sin surga, panonta pa siya kapatan tahun in layo niya na kahamutan ta na in surga na bisan biyad to dita abutan in biyad to mga katautay manguran agama Islam. Na bisa yan to hati niya kafir siya sa muahid hati gyagarantor sintay mangudta Muslim. Biyayan. Na biyadi in nababang hang kaagama mo Muslim mo in amo in dihilan mo atawa ka amon asagan mo in dugo niya pagkahi mo ba iman fa Allah Ta'ala. Na din na sa mapiyaon mga palangungan na mga agama Islam. Hadis salam long niya, man aana ala qatli muslim bishatri kalima, laki Allah maktubun bayna aynayhi aisu min rahmatillah. Hishishimano siya. Tumabang siya ha taymangud niya, atawa ka bagay niya, amo imaka niyat siya mamunuha, pagkahin niya bariman fa Allah Ta'ala. Hati niya, tabangan niya sa zahamo kalima sa dalong niya bunuan na magtubiyan. Mga isi advice o mano siya yung kadugalan ko. Lalong sinambuk mo sila pataya madto. Tinihambuk kalima niya amo imbyolansangan niya sin bunuan niya intay mangud niya Muslim na intaw yaon nagdaak yaon ataw kasimupol sinambuk sa kalima himumungan na adlo kiyama kakilahan mo siya nakasusulat hatuktok ni adlo kiyama in siya yaon malayo na siya din ha rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala adlo kiyama na biadiin na babang kita ni naginang hat kita amo in sumuport sin imumungan biadiin na babang sumuport kita sin altata hamo in pagbuno hatay mangudta Muslim na din na sa papiaon mga palangungan na mo agama Islam subay patawuran na to in pagtumtum na to hamo in kamatay tabiayan adlo kiyama bang matawrin iman ta matawrin kakahinang tamarayaw imaanib kita sinhinang di kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala dumpa kita alom sin kubur tamasan niyang kita labi loba na haamuin hapuasin na mo kiamat sin dunya halom sin surga kita ibatang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adena sa bapiaun mga katautay mangura na agama Islam hati niya last hadis sin Rasulullah long niya kullu dhambin asallahu ay yaghfirahu kataan dosa na tantuturin Allah Ta'ala ampunan niya imtaw na kahinang sindusa illa rajul buat balengkan imano siya yamutu kafiran miyate siya kakupuran pa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa rajulu yaqtulu mu'minan mutaammidan iban usog na muno siya pagkahin niya bariman fa Allah Ta'ala piyagturan niya habang kapatot sin agama Islam na iniyadto bang di siya magtobat
abutan sa sing kamatay niya na way nakaampunan kaniya. Mura-murahan mga katotay mangura na agama Islam, amo indihilan kita ni sinallahu ta'ala iman makusog, iban amo in sabar hasupaya di kita niyo makaniat amo in mamuno hatay mangud nato bisan pauno in kalagkuan sinamundusa atawa kaamuin kakahinang sintay mangud tabiayan dihilanta siya malagkuren dito kaampunan ibang kamaapan sabab doon mag-asbab amuin ampunan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan mga katotay manguran na mga agama Islam, magmumpa at katutan niyo yung mga ayatan, ibang mga hadis, amuin nabasa na to hamahapon ini, halas na ini, mangindua kita ni fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan, amuin pataptapan sin Allah ta'ala in iman sin kita ni ibang sabar, hasupaya di kita ni makakadtupahinang amuin di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum uda'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiy wa rasula. Allahumma innana nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuk سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم من أراد لنا سوءا بالإسلام كيدا فاجعل كيده في تضليل وهلاك والموت يا رب العالمين اللهم من أراد لنا سوءا بالإسلام كيدا فكيدهم ورد كيدهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.